A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Abanye abantu bayazibuza ukuthi kungani njalo laba noma lo uma eqala nje ekhuluma nathi before esibingelela noma ngaqala ngokuthi assalamu alaikum kodwa angeke angasho ukuthi a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kungani? Ingoba asizenzeli. Kusho umdali qobo lwakhe kwiQuran ukuthi mawufuna ukuvikeleka kusathane noma ngabe yini oyenzayo mawufuna ukuvikeleka kusathane fasta'iz billahi minash shaitani rajim. Cela uAllah akuvikele kusathane oqalekisiweyo. Bese yonke into oyenzayo mawuyiqala yonke into oyenzayo start with bismillahir rahmanir rahim. Qala egameni lika Allah. Asizenzeli konke sikutshelwe uye umdali ukuthi senze kanjani nesithunywa sakhe sallallahu alayhi wasallam. Lalela ke wena ngikhuluma nawe, wena o celebrate iChristmas noma uKhisimusi owatshelwa wena abakhohlisile ababesikhohlisile nathi bathi ilanga lokuzalwa kukaJesu, i25 zika December ilanga lokuzalwa kukaJesu. Ngizokubekisela ngento encane. I16 zaka December iDinganes Day, ilanga lapho uvezi alokuzana anqoba ngalamabhunu, abonisa ngalamabhunu ukuthi naye uhlakaniphile njengoba nabo betshela ukuthi bahlakaniphile. Kodwa namhlanje lelo langa selishintshiwe sekuyi day of reconciliation. Kubuyisana ini, kureconcilwa ini, balishintshile. Benze ngamabongo abethi bazama ukulahla lo mlando. Ngeke siyawazi, ngeke bawulahle. Siyazi ukuthi uDingane ngalelo langa lelo ilanga lelo aqeda ngamabhunu kwaphunyuka ibhunu elilodwa kuthiwa uPiet Retief. Njengoba uza kuthiwa nje kunendawo kuthiwa uPiet Retief, lelo bhunu lelo labalekela lapho okuthiwa kusePiet Retief khona. Hayi kodwa umnandi umlando bafowethu, lalela ke. Uzokufundela amavesi amabili. Wena odukiswayo, wena okudlalwa ngawe, uzokhetha ukuthi lipho libona lingcono. Jeremiah 52 verse 31. Kwathi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa okaJehoyakimu inkosi yakaJuda, ngenyanga ye-12 ngolwama-25 lwenyanga, u-Evil-Merodaki inkosi yaseBhabhele ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakimu inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Ivesi yokuqala leyo. Wena othi nge-25 kaDisemba kwakuzala uJesu. Ivesi yokuqala leyo. Ivesi yesibili uLuka 1 ivesi 26. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha, entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo linguJosefa wendlu kaDavide, ibizo lentombi kuMariya. Ngenyanga yesingaki? Yesithupha, uJune loyo. NgoDisemba inkosi yakwaJuda iphuma etilongweni. NgoJune ingelosi ifika kuMariya. Iyiphi ivesi oyibona wena ingcono mayelana nokuzalwa kukaJesu? Yes, siyakhala manje. Sigeqa amagula sikhuculula kwasani. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.